Hai guys, nama saya Yo. Kat saya sini ada sebiji kereta EV yang berbaloi dan canggih untuk di-review. Ini dia, BMW iX xDrive 40M Sport. First impression, ini grill sangat besar. Tapi ini bukan grill yang biasa. Ini dia pakai panel sensor. Antara ciri lain kereta ni adalah menggunakan fully electric dual motor dengan horsepower 326, tayar bersaiz 22 inci aerodynamic alloy wheels. Okay, jom kita tengok bahagian dalam. Kat bahagian dalam pintu, dia menggunakan diamond shape punya power adjustable seat, memory seat, child lock dan sound system Harman Kardon. Menggunakan carbon cage structure, synthetic leather seat, multi-function steering with leather wrap dan bawah dia ada telescopic adjustable steering. Ada HUD dan you guys tengok screen curve besar kereta ni memang next level. Gabungan meter dan infotainment semua digital, ada Apple CarPlay dan Android Auto. Keyless entry push start button, menggunakan single speed automatic transmission. Kereta ni didatangi dengan pelbagai mood. Ada personal active, sport, efficient, expressive, relax, digital art, silent. Bumbung kereta ni ada panoramic glass roof with dimming. Kereta tahun 23, mileage serendah 35,000 sahaja. Kalau berminat, boleh datang ke showroom kita untuk buat test drive ataupun boleh PM saya. So, kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye. Gas, key twist, hard hit then blast, dash lid, red glare on the pass, lane split, thread still through the glass, one slip, still I told that line I left, chrome green tires talk back, they bite, white street, whole world in my sights, cold grip, wheel tight on the right, one strip, from the pit to the heights, red line, push it to the edge.